Mentagsi kat pesawat truk unailar arjar arpundre kawai kekali alto kedan kebedan yaw registration number ML not san M san iwe kalalet bantenra ya kawai kekali I-20 kebedan yaw registration number ML shpau S not iwe not bat kenia kejengja keleja ha kesurok ba National Highway kebendriau ha Jarsi Riboy District. Kibayo iya kene kejingnya tengkok kali kira ba kibala iya kene kejingja kila ya tu ba kali I-20 kebedaran yaw registration number ML shpau S not iwe not kadang yang harut ban up ban yo ban pa yang surak hendrai kali alto ketan kebedaran yaw registration number ML not san M san iwe kalalet ban tenra bet ya ke I-20 bat kali I-20 kalahap shanala bat kali alto ketan kala dang ha kesurok. Maria yo ya kene kejing tep nak kaliang kipulit kilpoi marmar ha kete kejing ja bentok ket pat ha kene kejing ja kamshim dan keno kejing ja ke besosi hendrai kilaya mensau na baro arliang kikali.